niba uvuga ko u Rwanda rufasha M23, M23 kuva muri 2022 ikaba yarahereye Bunagana, igafata ibice bitandukanye muri Kivu ya ruguru, igafata za Masisi, igafata Rubaya, igafata imisozi myinshi, ikaza mpaka ifashe Sake, ikaza igafata Goma, ikamanuka muri Kivu y'Epfo, agasozi ku kandi santimetero ku yindi ihigarurira. Uri kuvugwa yuko ifashashwa n'Abanyarwanda, ikarasaba generali, ikamanuka ikaza igafata Kavumu, ikaza igafata Bukavu. Kavumu twibukiranya yuko ariho hari ibirindiro bya za drone z'intambara abakongomani baguze hirya no hino mu isi. Bagafata Bukavu, bakagenzura umupaka w'u Rwanda na Congo, bakagenzura Rusizi ya mbere n'iya kabiri, bakagenzura Petite Barriere na Grande Barriere. Amazi y'ikiyaga cya Kivu bakaba bayagenzura, bakaba barimo bamanuka berekeza Uvira ku mupaka n'u Burundi. Hanyuma ukaba uvuga yuko iyo M23 ifashwa n'Abanyarwanda, nkaho ubusa naho wabuze ubwenge bwibutsa, ukaba urimo bareka bagafata umupaka ubahuza n'u Rwanda. Ese umuntu utekereza ute? Ikindi cya kabiri, ni gute wowe uvuga yuko M23 ifashwa n'u Rwanda, hanyuma warangiza ukavuga ngo uzatera u Rwanda? Wabanje ugakubita abo bafashwa n'u Rwanda, ariko mutekereza mute? Wenda impamvu muvuga yuko M23 ifashwa n'u Rwanda ngiye nshobora kwibonera mu mboni ebyiri. Uko mbibona aramutse ariko mubivuga nka musa nka mufite ukuri, ariko nako ntabwo ari ukuri. Icyambere, ingabo z'u Rwanda RDF ni kimwe mu bisirikare bifite discipline ihambaye n'imyitozo ihambaye mu bisirikare byose byabayeho mu isi. Bari discipline, bubaha abaturage, bakora akazi kabo kinyamwuga. Niba rero M23 nayo ikora akazi kayo kinyamwuga, nta kuntu rwose mutabitiranya na RDF. Niryo kosa bagira. RDF ikosa igira ni ugukora akazi kayo kinyamwuga. Cya kabiri, mushobora kuba mushingiraho niba koko ariko mubivuga, mu 1990 RPF Inkotanyi yatangije urugamba rwo kubohora u Rwanda. Hanyuma itangiza urwo rugamba, yatangiye irwanira ukuri kandi irwana urugamba rwo kubohoza u Rwanda, ndetse cyo kimwe irwana igomba guhagarika jenoside yakorerwaga Abatutsi mu 1994. Rero niba M23 nayo yaraje irwanira kubohora Congo, inarwanira ishaka ko iyicwa ry'abaturage bavuga ikinyarwanda bari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo buhagarara, urumva nabo mushobora kuvuga yuko babakingwa na RPF, kuko basa nkaho urugamba batangiye bose rwari rufite intego imwe. Hanyuma rero ubwo iyo M23 yaza nayo ifite discipline, mukaba mwabyitirana. Rwose tubiyame. Yego, igisirikare cya RDF gifite intego, icya kabiri kigira discipline, icya gatatu bakora akazi kabo neza. Abandi rero bose bakora akazi kabo neza kandi banarwana kubera intego, badakunda urugamba gusa, ahubwo baba barimo bitangira bene wabo ndetse bashaka no kubohora ibihugu byabo. Bose ntabwo ari RDF. Bakongomani, Banyaburayi, Barundi, Banyakenya, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari Nairobi na Kinshasa, abari Brussels na Berlin, abari Moscow na Tel Aviv, abari New York na Texas, abari Beijing na Tokyo, abari Seoul na Pyongyang, abari Canberra na Johannesburg. Tubabwire, abakora bose kinyamwuga ntabwo ari RDF gusa. No, menyerega yuko ibyo ntahagarika tubyihariye gusa, nubwo muri kano karere nyine mu busanzwe mu bituziho ntabwo ari RDF byihariyeho gusa.